الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Je vais encore une fois commencer mes propos en français en signalant, puisque j'ai vu dans une chaîne de télévision qui ont mentionné que sur les sondages, Azali Assoumani peut gagner de 51%. C'est ça ce qu'on appelle fake news. Ce sont des mensonges, de n'importe quoi. Azali Assoumani, si ces mascarades électorales se déroulent, Azali Assoumani ne sera jamais président. Puisque tous les Comoriens détestent ce voyou, ce criminel, cet assassin. Donc arrêtez-vous les complices de ce petit putschiste, ce voyou, ce délinquant Azali Assoumani, arrêtez vos cinémas. Vous, les présidents qui n'ont pas honte de coopérer avec un petit putschiste, voyou, dictateur qui a détruit son pays, arrêtez vos conneries. Vous savez très bien que ce gars n'a fait pendant 7 ans que tuer, voler, voyager pour son intérêt et sa famille. Donc arrêtez vos bêtises en disant que Azali dans des élections. Il n'y aura pas des élections dans notre pays. Et vous savez qu'un petit pays comme les îles Comores, qui n'a même pas de l'eau, même pas de l'électricité, même pas de l'éducation, même pas de la santé, et vous pensez que la population vont aimer quelqu'un comme ça? Les citoyens vont aimer un voyou comme lui? Jamais. Et si vous voyez dans quelques réunions, ce sont des pigeons qui courent après pour ramasser des maïs. Si vous voyez des gens qui sont à côté de ce putschiste, ce sont des pigeons qui courent derrière ou après des maïs jetés par ce voyou qui nous a volés, qui nous a tués, qui nous a enfermés, qui nous a détruit notre pays, qui était un pays de stabilité et la paix, pour ne citer que cela. Donc, je sais que vous êtes des corrompus, vous êtes des complices, des mafieux, des criminels, des assassins. Donc arrêtez. Vous nous avez privés de nous exprimer dans vos télévisions de racistes, de discrimination. Donc arrêtez. Nous n'avons pas besoin de vos sondages. Azali va partir. Nous n'avons même pas un avion. Et c'est le président ou le dirigeant qui voyage chaque semaine. Vous osez dire que Azali va gagner. Quelle élection Azali va gagner? Ce sont des pigeons, ce sont des ivrognes, les gens qui le suivent. Ce sont des mendiants qui n'ont même pas honte de leur pays. إذن أقول لمرة أخرى لأي حاكم يتعاون ويتعامل مع هذا المجرم، هذا المنقلب، هذا السفاح، هذا الظالم، هذا اللص، هذا السارق، عثمان الغزالي هو عدو لشعبنا، فنعطيكم يومين فقط، ابعدوا من هذا المجرم. Ne vous approchez pas de ce criminel, de ce voyou, de ce délinquant, de ce voleur Azali Assoumani qui a pris notre pays en otage. تعبانين لرؤية هذا الظالم، هذا الجاهل، هذا القاتل، هذا المجرم، هذا الدكتاتور، عدو لشعب القمري. أتقولون أنكم لا تعلمون أنه قد قتل وسرق ونهب ودمر وفتن جزر القمر؟ ماذا فعل جزر القمر معكم؟ فأنتم أعداء جزر القمر. Tous ceux qui seront à côté de ce voyou, ce sont les ennemis de notre pays.
أي حاكم يتعاون anywhere يتعاون مع هذا المجرم فهو عدو. Comment vous pouvez, vous osez dire que vous aimez notre pays et vous vous mettez à côté de ce voyou, de ce délinquant, de ce putschiste qui n'est même pas capable de donner son peuple de l'eau à boire qui nous entourait. Vous voyagez très bien aux Comores. Vous restez comme des souris dans des hôtels. Vous ne sortez pas, vous ne voyez pas les routes. Vous ne voyez pas les infrastructures. Vous ne voyez pas dans les pompes comment on entoure. Pas d'électricité, pas des hôpitaux, pas des écoles, pas de l'eau à boire. Donc vous pensez que c'est un président que la population va l'aimer? À part cela, non seulement qu'il est incapable, qu'il est incompétent, mais aussi il ose tuer. المشكلة ليس فقط أنه غير قادر أن يعطي شعبها شرب الماء أو الكهرباء أو التعليم أو مستشفيات، لا، ويقتل أيضا هذا المجرم السفاح، يقتل أيضا. عار عليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم على أي حاكم أو أي رئيس يتعاون مع هذا المجرم. Kwezi watukufu, mawatwani ya mashujaa ribakisha mtsunzi mautumbiki ni miadi ya hatu si wangramba zilati voti kezina ureo shale lona mnibe banu watukufu be eze video zangu gesungo blokewa haina wakati ngambona ngamtwalisa ikupe wa ikupe ngamanzo message ya mano inu mi waswilishe harumo mji mtukufu wa ikoni no mji mtukufu wa mitsa mihudi ngani yabo na mwishie ngani yabo si wandulo Faransa rite apare na ngani yabo ngamlibao ezo mafanya mwede mbo emajumba ya hanyu basi da nyino andosha hanyu ngampashia mwede Dubai na huja mwede mhulu magari ngampashia yao ngani yabo da nyina azali mimi tifanya pare da mina wana marilo paribano o wana shohangu waja watamaji na ngani yabo bo makadre ya miwango mjipara uka ma directeur na mahindini ngani yabo da nyine le kafiri yilo ne fujariro wallahi ngamdwa ukaza liyo ni parisangu jontondo bahya ina mrujo tengele ya azali e kanjo umbenja ukawi mwana ya muranzi ngamona be Allah wana rije komori emruna kaumsite hiya kuna mbwa somo swafi Dr. Abdul Hakim. Dr. Abdul Hakim haratu ule mengu kamili hende hangari ya majamvi, hende hangari ya mavushe, hende hangari ya mabuhu, hende juzi here akaurongo wakairi msaidie daena funda Abubakari hana Dr. Abdul Hakim mbeni damina webo Dr. Abdul Hakim si luambre la zimuro parisele jishenzi nurili tondo wezo ngo yarenda mbeni bo Dr. Abdul Hakim bo Dr. Abdul Hakim wazaiwana shwa hono arosha hono wakauroho rabonti o wana wawarengwa wakaurandwa mabayiru itsona mana bo Dr. Abdul Hakim ngwedo wadwa baukana unummaja e utata maja ya uwajwa kairi kumera na mzima kairi mzima na wende ukahamba majaya bo Dr. Abdul Hakim wende ukahamba majaya bo kotamba wasile no iwana weitoka linu jiru jambazi daba weitoka linu viri la majamvi na ngao parti nzima da una Firauna na msaidia na belu bo Dr. Abdul Hakim mbeni hudi wazi za mbeni bo Dr. Abdul Hakim wala sukaza la jata fitina wano pula shaitwa wenyuba ndo visiwa da wale mdumisha siba bwazali harantu ule mekukamili harantu wa firaji harantu wa levi harantu maraitwa hajambeni ajia fume wandu wakau uswali ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Dr. Abdul Hakim kuja soma surati al-Kahf waishi aya yamba ukana فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية ekuja tuzi sasa ya bwaza ngoto da wafuma wanda somo maulida basi ngamwambio soma hata kana bainge mahama jana sheda na mengoshenda kana bainge mahama jana sheda na mengoshenda wallahi tisanga mtu waza jama jamvi inna Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu mtukufu la yandura wekadu angalia shahadatu inga na doktora au muhimu wenga na lisansi wenga na toya wenga na langi kume la inna Allah yandura
العلم ولو بالقليل الذي يعمل بالإخلاص. نزم كادو بما يلي محكيلو وينجي نابوه هوي يوتوك زامبيا صوم شاوما كل الناس هلكوا هاي وندم وانغاميا إلا العالمين بدو الصوما وكل العالمين هلكوا نو الصوما وانغاميا إلا العاملين بدو الصوما ورمياو وكل العاملين هلكوا نو الصوما ورمياو وانغاميا إلا المخلصين لبي على نور دين مباي نشيونا هاهما نشيواهو Gebanu gasoma parini hunu wezi atimbai swali wakwacha soma dini ya madawe. Wakwacha soma dini ya madawe bo Dr. Abdul Hakim. Enti yonge chungo uruba kifahafadu. Wewe wabidi uhisi ya ukana. Lahadimu al-Kaaba al-musharrafa hutu tambazi al-Kaaba ila mdai vuriza bombi. Yonya aguranu towaro bo Dr. Abdul Hakim. Usaurele haja Muhammad Ismaila majakono kono. Usaurele haja majamvi jamavushe. Jamaridi gwendo waheye udamba kana panuka timu maja atakutwa yamba kalima godoka uacha utomaro panuka timu maja na mmateri yo wajwa na mtima yote ukaja kume na kume yote ukaja mtima ifasirabo hindi haruna alaika ngawe en direct ngo filmewa ngo sifazali sisi nga en direct ngari mduzo na ukanyinyi maadui we adui bo docteur abasan tuvumbo walevi yon so ha we dem ruwazo kaso mo banu dai na sedi buruhan wando ndo de ma docteur wa mado wasoma bunti tubanu wende hangaria jindu bwiti daba jilefi jifiraji litona to biabi litoni dola rahito wa komori litona majiri tona majibo Dr. Abdul Hakim ngondo wato wa mhamu manikia banu msafu wende wa klenti bo Dr. Abdul Hakim udorongole ya azali ujoka katura savoti to ingupango namna ya tukautaja mu arumenti tiwono wanduliwa nawe bwana yini bayibo fundi to hili hafa wende wanja santima aruna rabe jemadazi inuga to jindu jile bidaba panuka ile malaba yala kwa tukatujua ikhatwari ya utowaroho eze aya za qatlu nafsi pia ukanda huyo Dr. Abdul Hakim wakati madagazo ya ulo abure da wanyana ukanda wakati ba pale na Yohane Mazibo Dr. Abdul Hakim ukanda biboto enzaho eda zaho baba saka mtona mabaidi tona mana wallahi bila izinu ulia walevi nibabiza mapete nibabiza mafirajizo ngawe parti nzima ya negociateur mdufumu wa mabo wa Dr. Abdul Hakim ngawe parti nzima kama msutana mdu mzima dawa na mdomadu kutona kabisa papa washida hema wenda waisoma ne mauloni yodi hadi na mila ele jindu ilo uchango tukaza mharuma na ubia sisi mharuma wa huo mshenzi msutane huo katu mazani kwa bantu kabudotabilite katu waza ukanga wa elimu wetim saidie maja kono wenda wewe rakamba turambie ukana Mwenyezi Mungu amba wa aufu bil ahdi inna al-ahda kana mas'ula wa zati inna Allah ya'muru bil adli wa zati علامات المنافق ثلاثة بغازات utidotsesha na beti za rumedina kisila mubwazali kabati uaminifu bwazali Umar ibn al-Khattab hakacha ubwazali izo na kauhuli na bobu Dr. Abdul Hakim izo na kauhuli ndani izo Dr. Abdul Hakim omjiwa horor wanashwa watafanyiwa wazaza horor bonti wananashwa horor wafu wanjia fitina ilo yalitiando duwa wenda wa miliane lobo Dr. Abdul Hakim wallahi nuhuona midu furahi jabu basi ranzi lelo tisawa msaidie na bero kwa wala usoma unaomaja kono na divaisha wewe adui swafi adui wahenti yo wewe bo Dr. Abdul Hakim wewe hakawa numajuhala ya numajindu majijinga ufikiri ngamba uso waikoni abunga mesure et danger waikoni yo meki atamiguli ya moroni nga mesure et ajali ya ukaka bo mijibo kwembe seketi komo tina paro joenda haukano heda kamtukanga batuka ndwa nzwa niwe yabo bangu mimi emembu do kaburi ni ndwa kaijo kirina ndia babas c'est honteux zero na huona nizo jana bo Dr. Abdul Hakim mrata mbekana wala fundi wali wala chao mbatika mnaharamu ito subita tabana tamba aisha do shele ba chao no emru ya tabwenda himidie madhalimu makatili wajiwana ngamize amumlabi rekendo mwaza kwa mwanadamu wangu tina waza ngemba ukawe mwanadamu emrujwe kitole yaje yarangamize nti hatu basimi bangu tina umwaza kwa mwanadamu hokaywandu yangu na mmone bwa komori toi ayimia abugudoro ngwano tsehata au docteur olio ya hamba
izo Mwenyezi Mungu yamba samba hende ayimi gudota chenga na anza yare mwakoti wati mwa urongo ure mwakoti obo doktori we mdu wa urongo wa ayini mdu ya nyamizi ambe astaghfirullah la hawla la quwwata illa billah we mdu wa urongo eni mdu ya doni dinda cha hata ya shudani ile konjo ukawa nuko liga mdodo na isha weti mdu wa imili azali saburi jamwacha eni ya chamwacha yo wadro na ina mjokana kapo mdu mzima we ukacha kume ngabo wandu kume ukama Kristo wadina ngabo wandu kume wa ukata mzima indele fite Abdul Hakim mwiso wa usikelekele ni mafutari amuhuroti bavuni bo Dr. Abdul Hakim sha do foma hewe woyi wallahi we tika umaza yede wa mado arumwa asoma komori edini ne fiqhi ujweze ya jadi nziro neze nongo tidema ngabwe mahabo kwe kemra yiwaswidi mro aba ukana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati falamma bala 4 سنين كم بس عمره ما هم يقول بيني إيه بقى مجوكا نتومي وقايري عمره ما هم يقول بيني ميرارو إيه بقى مجوكا وديباسينو إيه بقى مجوكا وفا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فكروا وأنا وفكروا كنا مسومي مع دكتور عبد الحكيم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة مقولنا رينك مسومي مع بوكموري عم جار ممجوا يكون umjiwa ikoni ngabo bishiyotani ndali lungo uhamaji ina aparo bila ikoni lileke mru hafanya rugo zaki balambwa zaki shenzi mrenda balenda zungusiwa mbese tuhanji yabo abasa banumye kama beza kulimitiwa zamba mdunge njeni mndu mzade tuwa ulo yabo mwanamshwa hangu mtata hangu uzuki wangu upara Maria Mzemadi babahe mmoroni mtata he mwikoni yo upara bibi yo upara madam makasi yo upara manazemo wede mru ya organize rongo ikoni wandise shindo shila ema fahavalu ya la ya jaya kanta ya jisufu ema kadiri neze yuba neze ndidi ya ikoni watoja wanchia ni yami na rohondi wato msampanya hata aye haorganize to arabu ahundu mapesa abo bashaino broba la wala wata ugazo fari cha chao shani wandu mlo yabo mweda mazingizale katili le fujari la misuchi na muhime mkwe wallahi ke walo mndu ya soba na mumwabioni wallahi ke walo mndu ya soba amumla bioni amine ke walo mndu ya soma ikoni au mitami hule keze ngo nizamba wabanu jojambe bala kutina haki wallahi kapati mndu ya soma mi koni hau mitami huli utwambeze ngo nizamba o isinuntina haki shango watu hamba ngo nzima ngorongo hautungunga bo makauli ya no matiro makauli ya no matiro ya hango tina uparo jomba kalima diro bano atali ke sawa na mndu ya twenda fuma amadaga tina uparo jomba kalima diro bano atali ke tina uparo jomba kalima diro bano hatani ndozo ngo dikede bana ezo ngeza bari mtu hamba iso o warenda iso shaka mtu ko shema kauli madiro ine baba basi kamtu na izajiri bangu na baba makauli basi kama mtu anje nambie nywa ikoni gani yabo kabati ministeri ikoni kabati gouverneur ikoni inusa benimani wewe do ulone zema lizazali wobaleze malizazali uja ikoni ekengo jotsahe walevi na mapede na wafira ili wafute bordel bo inusa benimani shesendo ngoza urenge za rumo mja ikoni ukane mali yazali mtorture na alifu hata ina alifu aja faransa wandoko beshola marahaba mforce e famille ina alifu hata wambeshele marahaba nyinyi ya appel de Paris ngo jwa libando wali kam nariali wazata hangu watsanganya tseli gardino tseli kabandi wa ikoni waka emana msho hangu zahara mzee maditu wenge ya bwana sho manaze tamakasi basi ni wa ikoni mlwe yabo na mjoka inusa benimani eze malizongizo yabo sharito amapesa jali kufanya pare dobo miti yelo bafundi wa tundu ya mnyezi mga jomba umuri mwinji fundi janeti au wantu habero babandi uheya hula ndini ya mashirahi yakara isi wabo wakati hiyo yo para Muhammad Saidi Hassani Maulana oko aringa bo polisi municipal wodo ko ivaze bazano ngozifanya ikona basa wodo ko zifanya waetu na bonga ya buba makadri kamjauna ministre kamjauna gouverneur kabati atambaro komkani yo shayi sabeni madenda ni kweze malizazali dalana ni kwa domerize ebabizame li oporo maisara ni kwarte ntujwa ngufanya bano yidundi o presidency kartina rugoza ikoni eba mbo wa ikoni rikanza ritemaji
Umara Saadi daena Muhammad Sule Galile na nasifuno wanyanya wahi appel de Paris wadu hawende Marseille wale wa nasho hatu wa Marseille wato wa 70,000 euros wajiwa mtineni majini waruenza shongabo makadri wallahi kairenge ina kwa mjomba hangu kopera na baharia watuparo ida shioni rahana ya jamba yalikuwa waikoni wa starabu majibo wa komori rijo karizingizwa ni maji abona tiyo wa siziolo rikana mabunjilo mara ruseli samba ebano ya rege projet ebano rege 70,000 nderi ni kama china malaba walichile maji aribala ibidi pasula aribala jauja basi 70,000 euros wa komori juziti wono wende wabala shaihani wa mfari ya bitamaji basi namna wabulela pompi magweni mru fikiro la mnambuzi ya swani shopisi unya wana magut au mru lilo matozi aria ole maji ya saikoni banu kama persona ganaka kanyi nyide majani rangu na mito kamna upo kawana utamndu mikoni banu wa umita miuli ya jambi kusina hata ngabajo uni kwa jilevi dije banu lendeda ni kwa makapuka ya divai yanu ya jambi fahari chao wandu wasaidia wazali ulelo ushababi usaidia wazali waodo wandu wakaurema azali mkaurema azali kabatiza kawa ngemu mreje izabali bala mla utahama kapuka mvinyo na rali 20 shanyi tondo mwala utando parce que bwana utando ya ngebi emribele la hindi nyimsheshele mnungo enda mwabaga azali yaramine azali bala mkautaha hindi wandu wadunga azali leo zinuba bizankazu jana zambage ziro mwazali buzakanza zijula kwangizo duniani mchukua kamharada hivi ngamjitino pare nijitine mwenje lijitinie maji lijiwashie likoli lijifanye klaki lijugakali lijoshida hatu alafu ndio mdori baada ya mwabaga si azali ndio mina mwede bonyi ujiba habari na ibo makadri ya ikoli na mtota garibo mjo mdori pasosha itwa ya ukana wow jema ba hajeze miu ilo baba ndondo maveke mwede kamtungo ufanyia lukumani kwezi washido ya kabaleze kamera ngari waona wena mna wadio ufikiri hawara wako amanuane mrume ngwajivera au kudumela nzo lilipashie kuche ekawa unofati ngwa biko ukacha kwa biko uzungiza cha unduri amana mapanganyide wabwa ngamndene sawa haya ikomoringe ndao lenofu yende yakombo wensi ya hatu haina mtu mtije mtomjiwa ikoni shiongoni ba mkabo mahamfukari kamjaona zali na ndongo ntije kelele ngamaza mjoma biga modo maparazali mpanye bunjilo ikoni inu adu yanzo imtena ajalini inu adu yanzo imtena ajalini ngamodo marenge mvinyo na bange mniko mchochele ododamba miwa mineze fikira zazali mndu kwa minu ya fikira uo mndu ya tona yezi shawinge ya rumwezi abaketa bidi mdamba mnido fikira tena ezitendo ebe ya kaya ezi fikira hizo mndu haba ya votiwa aisa votiwa hizo maona dazipi boy koni muliliwa boy koni kamtina maji boy koni kamtina mwenje boy koni kamtina lapitali boy kamtina barugo mdeliyo alafu lelo mje mjuhe mndu haba nyoti pia wallahi ya mambeza harusi waikoni kwa hamambeza harusi za tanganyiwa pia zendegezu pia kwa wazali ezini twabia ndazibizinu ezini twabia amamvutu sonku huna magonzi pia ndari sasa nyagoda tobishoni kwa makadri ebanu mkada wakati maulidi waona hani wacha wafumwa wazatani watogazi na wanja wadezaro kabato bwa mzima ndani ya subitenda biazali ukanaticha mtona zala itahafwe komori pi yange imienga banu ndo arumoze foti ngwa azali twendo ngwa azali gebanu le do modo nyinyi mwana wa bacon pia mwede majisa Batuma Abdul Salam Batuma ni Pomeri okulamari bwana wasule bwana majisara bwana halani bwana Muhammad Ambeshazi bwana Adolf Nyoti pia haina mbauru mapesenda wa hanyu baada ina mrumshono wana kabodo Dubai kwa mzibi hata ngani mama kama hizo nyungu zopo za mafuro la duani na mdilawe basi maadi watu ni kama jomjom ditashongoni maudu waje mnamo to yabo au waje mtudwa mana yabo maudu na mturila wanyu ikoni banyido wantu mwenda mahimidia le fujari la zati no nyimadi wa mjiwo mla wa ikoni baruka mjawa ikoni mwede mwahama luzi hopia musabeni mali ema pesa yaho usiku bantu bafutu wa bordeli lo usiku kwa wana kwa umikoni enda bawe mwada ya mumu wewe wedhalimu bobo inusabeni mali wewe ngo mjwa ikoni wewe shomsuiba do wangu watola shiwani wale wasome washile shaihani wala mtini hani ikwala juka mtini wala pia wala mjo wasome sababu Batuma ni Pomeri Batuma Abdul Salam bwana halani Muhammad Sulaiman utoko binguni kufanya shuti lebro Muhammad Sulaiman gula mali paru president hiyo wewe kwa bili wa mji baraka utawa mji baraka wadega wayazali kusojuna kwanga duniani lazima Muhammad Sulaiman alafu wale wakenzi ndo tatazio ndo adofanyia ndo bikwezi Muhammad Sulaiman ndo adofanyia
ndo biasa ebana kutujua wa usaya sula isila muome ngoni mo wa mjiwo ikemru subuti urongo wa Algeria mbaya hangu wa kwa haisa ayaiwe ngefil bye bye nyezi mbuna mniko muri mwichi kujaona Algeria bwenda ndahubinenda rongo wa mbeni yambarabeka banwele jeshi liko bidili zingize wana mulema biazalu kamika manza ewewe mtweli wazeze Hamadi neze Saidi neze Zahikoni ikakwelo ikoni kamidida ronga mwendo mahimidi azadi na mchuhere ndera himide sufa madi bwana bado ufoma hahe sinopara mrea bina mchomfoti wa ikoni bese mru mtima safara ledu wode yafanya uamini fia bakida ena mro hahe atubalele mbio jelepa haya tawo na mkera demba biyoni zambe banu Mohamed Adamo de mrulo fideli yatimize miadi ya daena Mohamed aliswali hino wadungao Adamo Mohamed basi wadungao pia wende basi kabo msheshele tuwo wenda wahoka biri cheu msheshele wenda wahoka biri jo diga bao mdati jai konyi banyo ngajanja mdati jai konyi bala kwazo apani mbrdan ko zira linsanu ne zira likume yani kweli ko pala divai la hewiti 5 ans asari godore mamilo se fikira za hente ke jo ba sa 2030 katita 2030 depuis que tu as donné ce projet même lovanu na Faransa tijila 2017 tiji 2018 yambra la France va accueillir les Jeux Olympiques en 2024 randiro suki yo metu robo meturo na izo pia les usiku wa komori wendao wakombo wenti ya haudo usiku wa ikoni wabwa ikemi janyu mlona wangu wasoma na wasarabu hama ikoni shantudu wendongo azali yenda ya ifanyele bishio ne maji ya sawa ikoni besa twenda ya wadali hayanyalia besa zala twenda hayimiwo we maji ya sawa ikoni hayanyalia yatia damu ya mani na hidwi na pia hadi hanyangolo namba na mwede mwafe pia boy ikoni bayeni uzojo ndunga chao ano mbuka duta hashewa ruma mbutsona shewa wakati Muhammad Sulaiman wakada wena mujibara kasetwali hi o tujini ahubeshewo inga mwana wangu wadunga azali we yamba kwa kwa governor bono we yamba kwa governor zuki wangu mtomba hatu Ibrahima adobe Ibrahima mzee kecha tuambia kwa tuko fana na wana makudume wantu watie wanakuja kwa Mungu fanya chao kwa Mungu tita chao kana zitu kwa pale safati huna na habari ateke kwa zati na mchito makapani yao mdabo ni verite yao bana mdarongo za ufatu ya tonyo goshe twa hindo Asana Hamadi nisi mnguna nibarikishe ya mbe unono kangu ni rongozo yoto Jeffrey mwenye baraka fakhaje ashimet kwa nupia banu nyisa banu mndwani dazibi mnafatihu banu kambodo maduge mru mnadaba olay wallahi banu komodo yanu bachi shabanu olay ko bidadu parfatihu mnadaba olay bidadu parfatihu mnadaba wallahi billahi kanyinga mwichi yanga muyele wao olay bidadu parfatihu mnadaba ezabari yatu parfatihu mnadaba wakomori mwanzo majina mwenche na msomo na unono hende ambabangu aribe hano yini afrikani enge mtwenda ho hanyu boko ifodo hanyu de ni afrikani enda baki Pemba wale tivumlo mjini ya shati uliwa zabati fanya nayo na sukati wanzi enda za ho Pemba boda una mbaba ho na Kimbiji ola wallahi bidadu parfatihu mnadab ya bilinti ya mweza rugo jema baba yafanga ajana yemeni azriza kwa tushule urana wili upasha taxi kwa jwamba upashia arati ule nabe yemeni ingatso dungana ni amvio jani wa wenda yobari ni hafuda daena timabia neze plaisir azali ya joli fanyi yao plaisir azali ya joli fanyi yayo deke hadungana daene zenusi za mdani daene le gamatila hahe wende wana mara mvio isange tingelea ukartala bana wajitowe wajipulilie wakati yoga amjo abusina benguna urehemu mdo wa udamroni na tupasha mvio basi yende ya jipulilie daena le gamati watoza majema boya wafe yole plaisir azali joli fanyi kari tuta emergency ya wewe kari tuta rihuone daone machu ya hudunga shana mnibulien lile bobo wa Komori eza hangu nti wa miche ufabiani harusi na dami mru naone fundi mhum Komori Dr. Abdul Hakim jana hende haka urongowa basi ebatike kajatwa gobo usiku lelo Dr. Abdul Hakim Dr. Abdul Hakim ngurongo gulwangale owazale ko jompila mbazgalegele ono mwaja na mwaja ineze ga yo wajwa
na bani mndu joka mzima kaja wandukume na wandukume weja kaja mndu mzima bae matri wachila hanywe dele duwamba washile no iwana uwede yako bidabi waza وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقتلوا النفس التي حرم إكاوبي ديك دكتور عبد الحكيم مغرونغو وكوموري بي مرو يادو ريندين يا سوني كوجو يادو دومبيا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله انتي تويرو ازالي وزي توبو دكتور عبد الحكيم لا تظلمون ولا تظلموا ازالي ظلوم إنما الخمر والمسر مفينيون كينجيون تلالي وكامتوجي مفينيون إكاتلي كم كاكومي متوجي بو دكتور عبد الحكيم الشيندا وانوا با بسيبا لني أسواني كوجوا كاوتامبوا مفينيون وسيكوي لا متوجي بسي هاتيا كاوتامبوا ولكي وانجوماني ولا وامنيه ولا بيا بسي مداتو كورنغا كوبالا ويتسكي يوتامبوا بسي وانو هاتا وادو جامبا نجيا يوبيا وروهوري la diokazi hali wado amba no voulons yo de parti wana wangalia wandu bwa Dr. Abdul Hakim bo Dr. Abdul Hakim wado ko bidi orienter sio mnabidi fanya vengeance izambadi ni fundi wa ziani ya ukala vengeance est une dangereuse raison mais c'est une bonne motivation wide na hale mshenzo yatongeza mji wa mbeni wangamie wide yatongeza banyumba yangu ya tomndo wide yatongeza chao bo docteur atamsaidia kenda nole kojo ekangurongo yo kwezi watukufu yo kazeze miwanizari tina toba nchini mwa uongozi wa al-Imamu Azali wama jakono kono ekangurongo yotonga Dr. Abdul Hakimi wenda wabita mama jana maida kutosome dini wenda wacha ulone mahayo ngwendo wanje partensi madaona mabuhuna manama na mavushe na majamvi halafu usiku wendo wanikwe bikiro urongowe unumaja neni atuja maja yo wadwa na mndu mtima ukata kume na mndu kume ukata mtima wachire no iwane do foma hai we atuka ola rande bulu we atuka ola Firaun tujidi we atuka ola witsenke shaola Dr. Abdul Hakim haina fundi yaoneze twabia Azali uishio utwamba ngusaidi Azali wallahi kanjo mwaza kawe mwanadamu genje na bekwa wifundi bamugasi angeri haina mndu mwikoni na nisome tena kecha ubenga ho binguni Azali ni parisa ngutontondoa basi bangu wa mwanzo ni mtondowe basi ina udoke kote ile kenga mina bombi wa bangu atoka kutia bivurize na mwivurize wallahi kenjo uzia mndu yanzu ya sisezaha arumo wandu waluda wana Azali waikone muuliliwa wanahani wafu ela arifu achavurizwa hunu bwinu sabeni imani bo wadaza dawe na Azali ya bitama hati jimingabi hangamia edala tiwa umwangalo de mwana mshwahi kapa buhau jishenzi la ikoni lendela one mtata ila arifu ya bejuwa ujaruma kampani mtata ila arifu hajuweza hunda ila arifu nyezi mgungo tumba umuri mle sha msamenye maisha ya ila arifu msamenye maisha ya ila arifu ewan watopa uso hunu bo wa ikoni ile longa mrejo yo west owedo arumweze vutingwa ingwa Azali ele bela ubara mgomrieze shaihano wandu wakati kipiye ni akada ina Azali amba wadodo sisa za hasha oyi oine tawe banyinyi yilo wakati mtu onyo tipo wa ikoni mwede mwakenti da nyina Azali emiji ya mtumwa mgupia wa mwinza bahati wato mrina eza ikengwa mrina na atezembia na utozitondo wa wazilate izo lese ajo zilato jori mwani kanseri yezi na batido amba ikati nzo tijomla shambe se hate wanahindi nege ege watu aruma shahula warengeziwa ichichojo jiba nyongo yode ni abia hemza shunga hoyi ege Azali ere rino zere zahizi tu aruma shahula ichojo ziba mengoni mwezero kwa zirobo Dr. Abdul Hakim rengashi yo joishile ba ntikamba wode fundi watu wede mndu asoma abo shakaidi ba ichojo banu yo wakaya beseba nudo kada wenda Abu Jahali na Abu Lahab wa Arabi Saudite sheikh kada wena mwanadamu wakaura Mwenyezi Mungu ujoeshelea ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والفتنة أشد من القتل إذا أي يزوب قلتنا بابنتي ما ويشلي
usawodo aparele shahada ngodo angarie majambi na mavushe na majakono kone nendudu ya fumbuni uke parti nzima dauni yo ngorongo kutuba uswangu warongo zao shahina dakika nga ohama alafu mtuka utajibana na wakefundi utanga msanganye mafundi besewane dawe alihaji funda Abubakari oleshe itwa e akidia ne vakansi emdwa ono mtume akutapara kikabati fundi mzima dani si ure atsura mri amba bofu ziyeze mikiroli ngosi utidorongo ata utidofikiringe ujomba ikorongo ezi hadisiza mtume pia zengo mtume azilani nezengo mtume azi amdisha kutina rogo abaka tuka mtume au ni Tanzania kutapara ola ibidela adotoshamba ubuyo hinwa namba dole prani ya dala parce que Aïssa ngene Aïssa ndi haswida Aïssa ndi aitwa shauri na kati ya rongo wangu tuta aitwa shauri so pia shati kamba we ya soma ulo makini almuradiba ngarna gomiyadi nduka tuata bana ula wabedi bo Dr. Abdul Hakim o wale usopia aswado wana zijana za paroizo jimbo tilo da Salim Ali Amiri hale o wale usopia aswado wana zijashale lo de mafunti amgebo wa ikoni wallahi zona baba ngam mwanzoni bo ikoni ngamanzoni bo wa ikoni ngamenyawo mji wa ikoni haina mdu yakada ina azali ele daraula azali na habari na fatihu kairola mnapuru kudungo renge mizinga ida ifumo wantu haina mdu mikoni ya soma ya ida ya rejei ende yatahema hala azali yaliyo ne mwana wazali hambe banu mkomori mwanzo hindi tena banu mfwe mashishi yo mfwe matsoka mtuisha kamtona hizo hamba mwana wazali hamba mkomori mwanzo hindi tena kwa ori maendeleo yamunyinga bodo matazali mlende mwede mwa adoni kweze malimo zibeze mbeda nyuna ndo ashahanyu mwa eze utoka banu owenji wako mori oandole da nazali wajiwashi amabashe ama wandole lo mbe daoneze konto waza odo arenge majuna tole wajijasise nezembusi ba senior habala ne makapuka enyaro na mwezanyu bengenyi wantu mkwanza ikoni ibyo ngabo wantu akawuru haunda wanili yatamba jini iko nyima adui wa ikoni wallahi nyima adui azalari buwa azalari fungu azalari darao azali katina baruga fanya alafu lelo abasa inunga mtu wa mabega modonyo utipia mwede mamkeleti azali nguhimata wabaki ntunzima ne kampani ubula ya jambe kuchwaritine pare tailo ele kafwali hati yawe magari katina janani alafu ngabona wabe azali wa ile mtu korongeza ikoni azali ola kajaranku ile shaidim ola to intelligence oli ngoni wa ikoni bali tuko bidike kar tuko tira mazipi ya namtasimu ezo ngwazali wala rida dabana wallah ari ulili yakabati mahakama kartina majikoni kartina mwenje bese kuli zangami wanata watola mazino wenji alafu nunga mwedabo wa mtu hemdo nto mala hona bade mitante bo masu namje pia rones azali yo uranza yo mwanzani ebana ke umanga ke umwenga najo mdadani rukwenda engazali yo mwanzani hamuliliani kamtina machi kamtina mweje kamtina msomo kamtina bado mbloni na yo mwanzani hata mweje hawasudide ngabo tuodo nuweli azali kana utahulo azali kana utahulo isabari upole bonuweli akama dwandu ndugo wazungu kema jenia wajili ya watapalao kakitona kana de widarusi atamanje atapara ata mazaza wao tamba molo bonuweli wandu wapara nuweli harongo wandu arazali kana mjamo wale president wa Madagaso mimi no ndio zukubini sele tsirompira yeye tuko pare ndaro ya rumista dia fondi carnet basi yede mndu amba azali ko takondo yo urant abemerjat azali ko nazali ko banu ngasi banu ha question ya henti chafia ikoni banu mahala ni wana obanu ese baru foze nurdini mbazi arshimede zemetra larifu eni atwa bango anto ya jea wewe ikoni au yabe magari au jashikoni mtoto ambao nyupa ya saya daone mbapisa mazanga za uzai emda jusubita bango mbeo jeshikoni au mitami huli alafu nyini kama ndo masebo ntimpodeshe yabo mimi banu raidinga minamuo kabati mdujori teza sheri show do fanya nayi ngamjoja ni mfobo we ni mbeo ule ndia hukumdu shak ba heye kana upaje shi jetso ndari zicha watatu na baba hatu watu twa makabia basonda hubi yoni kamdunge mru mmengo tengweni gujempoze shanganya abo mabaza lide manyanyanyi uwele manzani wanyu uwele mru hanyu nyoti pia kabata unakana unduha mabisula islam unduha de halani unduha maisara unduha tamani bomere unduha tamani abdusalam wanu pia na mwede wada atwa mwede mafumea bitome bite pare de manzasa bitanja uyende tauto ngabane lelo mtu amdungindi parce que amnika minariali mwede mji washiye mabashe
ngamdogo majini atole ne zenguzi ne video mwenda muhino mwende mwa ramase umsheshele amadekaza unawakawa nazalika na urara hunu paka cha onrupia waile wakazaliwe ti mwanadamu onrupia waile wakazaliwe ti mwanadamu abonge ngamwambia ni bwa komori azali wallahi ngabo krizi swafi harume serse kabati mdujo lunga azali kati daba wallahi ujo lunga azali do daba parce que quand tu lunga hamande le usoni emmanuel miaono da ho fikira njema fikira hizo mruzi lunga aruma mru atuparo mona ya tuparuka naezi shamri yakanaezi utona rungwano ngo tona magoli ndo fikira banu fikira alaqlu masmu wa matumo eze fikira waziki ukana emergency yabo kadisi 2030 emergency karjo kana hindi atuenda ndafanya copy ya photo ajado kaza sersevo juu wando hurora ajado amba ngarjo kana baki Muhammad azili yoda ila sambi enda rengema garando nezeto ya jazi kazombani shaizo zitoparo mana bobo wandu wakombani kangwa tao obari ni woko ataka uone habo neze taxi zaka ubira shawe atuenda fanya copy wabili mhamfukari kabata tamarugonzi mawaifanya ya ukweli tilote niku tilapitali marindi hata watu tu abantu hafutu tu wajel ya pisa sayinugenda o mafundi kwa ruma greve ezentiziro mao ni wanadamu bahi wandu hifadhi mafundi na madoktori shabori rumao ni makuloshari wako atuto waziwa kwa wanadamu msabeni mani harigeze malizaza lingenizo ekei koni ngufikiri kusona haboni sabeni mwana homa ulana Muhammad Asedi Hassan Ngepari gure mwa besta mama hunu katula la katusi ya dole jaje ufanya ngalize police municipal ya jayo utini ya mwenje utini ya pare utini ya bwinu sabeni man riremeze eze ifanyeze journée culturelle atijeri tepare rifanye ja urite mwenje rifanye ja unaonga we hapo udarigeze malizaza lulo jao niko wale viwa una ushababi wadonda ufute burdel namba kartu bwana bwana mtu anakenga nyoba bujilo ni wandu mdoda nyinao almadinga mina nimwambia oni bana bwa komori ngabo wana zijana wa ikoni rasoma wajima wa unisiro wa una harumwe batani ne mwato bawo basi ngamwambioni hari abdala gwangwanzo yarengwa daina somadi bwana ni wandu wadunga bana wallahi karimetene basi azalingu jeda sahiba natundaru ndo tijari menyele basi kalituka hunda voti na mtorila wa muhime mje mreze voti muhunde ekenge na muwata iho wandu banuri josi yeze voti ko liba izora kabuta hapi ya karjaniki wa shakartu josi izora nzori fanya garanzori so pare ni pia le 9 basi yo izila mandari fanye risali deside garso pare ni le 9 bali banu karja josi yeze voti haukai eze conditions za voti pia abata tanzima itanganyao basi lelo risali kubali ukangari fanya ze voti ngari fanyo tibure ngari soparen ngena msieke nyu rome emiji la ya decide mwishi ajan na mkera tibo prince mwende mwambia wadoni bulano nje mijini haisangura mboka safa pa azala isangura mboka safa pa wakumuri halemewa gusikiti ho hajua ukasava pa du tout katujwa tangwa mboje abonge nari jipange analisoma bareni bele jeshi wa isa ole jeshi wao wanashua ngamfao mjemdo ni danyuno wa mzani mabinda ya hafanga jodo muyenzani aunga mtubia mabaza walari wo mananyasi faiswali walari wo mananyasi mutui walari wo mananyasi bapale walari watoto ikoni walari wa fahadi ujauri pusengo tori swali tiro wa mananyasi bazali karadi ujoondeza izo ndizo o wandu wabidi wa Zambia basa awenge watukufu na mprepare ba safara lelo enti hatu ibidiri récupérer bi idnillahi karim qariban ibidiri récupérer enti hatu watukufu na mjuheri prepare batiji ngari joka ukana muo mdadoni manyanyangu no majika tunda ba majihanwa azalingwe ndo zahe ewezi wanuru wa hamwe direngeze maliza hatu atari joka udosaidiwani mna haramu shize maliza hatu ngari parisa gari jo parisese mariza hatwa ina mahala wekaruza namwishiye fundi wangu fundi ola na komvumba banu ina ngo niko bizamba mihanza nikena ithbat na miyengetse amba ngo tsono nizo banu tojali msali sama su amshia amonao
Mzima jakume kumeja mzima. Ila tieto wajwa. Tieto wajwa emaja. Balafanya poemu basi. Allahu. Somebody wa mishuri. Ile boitoka ola firauna wala majambi wala majifira wala mabuhu wala mavushe. Shaona leko bidiambe madha atafalu ya Ghazali. Ngotora wandu hitwa. Urege mvinyo ujaza ngotoni ka wandu hima. Banu fatihi bidad washanjo madine zetu zinupia. Fatihi bidad para fatihum nadaba. E parti bidiru amba parti ya randbulu na 8-5 na vodka na aude parti aho alevi abangea bobo watukufu ido wazee wa hangu wajomba hangu wa ikoni nyoti pia banoemba bya libakisha inu ntimu ikoni ntimita mihuli hata mijimi inji ile yabo mjoka kitende kwa joni pozitwa abasanga magaluka burini tujana ndo wasome jo Amerika wa amini Afrika wa adili fujo himile azali uro hitwa ufungo uhibo utwana rogo za dunia libya so zira nabo funda bil hakim gabo maude tumwija unaomba darera kente darasa ujoka bjaru madarasa abungu je she kometi halafu kutuja tangwa boje shabungu ka uangaleke ngwa jo plus gereke unumaja neni asiyo wajwa twaba kama dododore na yaboga mdu mtima kaja kumme na mdu kume kaja mtima eyizerega zibizo utuhamba qala ta'ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawudu henda na wakifundi wasaja wangari alihaji funda Abubakar ulamaka kujaona mtume kwa abo mtume aone hata Tanzania wakila hatwe ulamaka kujaona mtume ukamadina kujaona mtume watu wabia aone hata Tanzania kutao parakiko ebanu raka jaona Mwenyezi Mungu mwali ajaya tahau msiwanuka yole abaki hapo yole abaki ndo jambo aone Mwenyezi Mungu mwali akautaha msiwanuka au akautaha shileo ajambe Abubakar aone aundi ha shindini akautaha zibwere ombani yole zabaki fundi woni tenda wede waseme mjamdi rohele bari karje damba fadila tel stade monsieur les 4 monsieur les TPG monsieur les jomjo na mimera ne jali waza ngabo mzade toy arano meo mekio por Farida Mwalimu mzade we arano meo meki owenyi yoto wanodo mimidi na mwabi yokana tirumi wao ni fahari uno mewa usomomba hindu pomana mshwa hangu ebanu usomomba amimeranzi nsijomba la nouvelle directrice exécutive de la Mecque Moroni, Madame Farida. Wala barakatillah. Tsoi, kamona. Oui, les directrices mnyumeni ya nommé o meki na mwone e ma photo ya. Paro ari Farida Mwalimu. Kamu uziso bomana mshohangu mda wakana baraka tawe wakomorina wa hurambu. Eula usoma bahindu au kauja urenge yabo laila na nazira wakaza. Eti jawele suala wa komori ibabiza dhahabu ni babizari yani mdonizo. Ebanu ula usoma bahindu jo wauni au kabanu owamlibaoni do wazaza hatune makoko hatuna jomba hatu wafanya babizazi wadungo ujao hantia. Eula usoma bahindu jo wauno wa komori hau ukauja urenge yabo nazira ya kaza maudu karjoja mundo upasha helikopteri upashi ya fize, upashi ya somare, udamba jana jipacha pia hinde kokana mnaube badila vala mrume wuka jasichu amba eka kuja soma bahindu bomana mshwa wangu trawa bakari tina manabanu vaneke tuwasono dia takabata joro hada wa mwauka mduno edamu mdangamiza kartina manatu banu engo jo ulibeta habu ya wandu ujwa ukayihiba au ngo jo udunge sambe ya laila na nazira wasidi hasani mdua ukana baraka na mwambi ye ukana
eka ukauja ufanye uadilifu na uaminifu ulibe dhahabu ya wandu nezenrongo za jiri Mwenyezi Mungu jo ubarikishe ka usoma mbahindu eke ula usoma wizi jo udunge izo wakabo wazirenda mguna hutowe hambwire oshiyo na mwambe amina bwa komori eke ukauja uauni utie strukturi ulibe madene ya wandu nezedene za wandu neze dhahabu za wandu za hibwa Mungu jo ubarikisha Mungu jo ubarikisha sha gojuo kabati mkomori ujwamba katujwa ukawa simsenje sheke ukahuja urenge ila sambe yaho wakabo ukauja uzineshe yarasha sambe yandisiwa ni nazirana laila bahe Mwenyezi Mungu jo hutowa haraka haibo etijao yabotinjiana ikozi watukufu yabotinjiana yabotinjiana bana dogo mrati ni vule mdia soma tena mrati ni vule mdia soma tena mimi amazo mbulo na baro ya ubinadamu basi mrati ni vule mdia soma tena basayino amazo mdia na bewenge na imani ewe ya zala ni do ewe haundo bingwa jodo ba izuka zirendo abo mimi njaji wangu anzwani bwa nyumba yangu mtatanazi juhabe mwanaho wahulumiji mwanaho wahulumiji utije udorambia ukana kwanza ndumizo dahone mwanangu ulashini wahulashini ekutani mahali mwanaho yalibo mtatanazi alafungo jo udorifanyisa sinema mwanangu katina jo juha umtelefonie au telefoni onro hahe wambe amanzo omiji wa ihula nedena ka be video waiona mwana hoila vala eze plaisir nazifanya pia kabati fanya jainu yabo mimi chau de mimi kama $1 manyumba si $1 manyumba $1 bantiju kartina ratutola anke ziya bomzata nazira e cinema be mwana ho arangamiza kartina mana hatubana ndio namba kana kwanza $1 manyumba kwanza $1 manyumba si $1 manyumba mwana ho mahala kamera hula pia kutoka uziju eze video kutoka uhorea yone se planet ebanwa opisini ho awet ebanwa rumele babale ebanizombo mazipashi ya pia wambaye ndu watujibu aniyo embaye wajibu aniyo yati eyo uyajiraraninga izo ndizo bidu zisoma naho manaziro ebanga mtoni wane kodo ya mahashenda abaniki abanga mtukaza njeni dofanya cinema na jaujo nake niye si nake PSC yatili ndiye nake video wa daktari nake wa jaujo Ekan kutona Dr. Abdul Hakim yabo kutoka univumilia kana wa isilahi wa ifula wa utinivumilia mtu mwana woyi mtuka kutingazani hezele chimbo la ndobi la ebala ndobi sasa ewe yabiri ndababi ewe mumda hobe ewe yalanda ijo ndibiseni yo Anthony mwezi zeni ari mwana wa ndo za isilahu ni yesi no bacha utaona chauta ejo ndi homle ari mwana wa bwana mchado bi wasomo wa chado mcharo mwamsomo mimi kama tombudo namba irumbi ulo namba ubinadamu ulo namba roho hozwani si Brati ni vule kana wapo hando wenge na mdujo ambati jau wenge na mdu mwabia kana izoka zirendwa au katina weidwa mana mome kiwoi emru mahe mru boko ngujo amba zinizo udrisa au zo ujisa yo haramu au nda wala amba pashare ndiba kezi jamjo amba mimi njaziju wewe ni rengwa nifanya jau vala ze plaisir zifanya pia indenjema bahema chui wando hula amba no wanuja uchao time mana zirango subuti kweli mana zirango tuambe ukana ntina nyumba wogena mjita wo mwana hausu wangena mji kwa mana zira udodo rambe kakutina mji mahala niyo kapata tibe nyanga owandu wa enshio normali episini la ijoka wahavushe na kudi weitwe hatwa jiro mji unwa eche gaban wa eche dodo amba kana mintina nyumba walona da tu kabati benyangaya abonge jua bomana zira telefoni ya mwana hoambe emijia ihula duniani rekade ilo shini rekade ilo tijinda hubi neze siti neze lete ende warenge ba iyo ishoti ndo nyumba waiwa hayo holiho deze ndongo mwana ho yarirenda neti uje ujilejeza abo udamba ntina baba nuboenda mwana wangu kaja zijiwa mimi chau ba hewa ndo namba na rimsikini yole mana na baba banu yokana
Ekemzale we amba yede anomeo president wa heme Kimoroni o wandu waja wa milioni bana o wandu wa milioni mzade we bana hariyo para Farida Maalim ekauka hujana ubinadamu na roho waide arege place yala ila watukufu ekauka huja waune wa Komori urejeze mba visa dhahabu za wandu za hiba utie mbani dhamu yako Mwenyezi Mungu ngojo kubarikisha yahunike umuri mle ekauka uja urenge yabo laila na nazira wari kaza ba Mungu ngojo hutoa hambwiri yabo na mwabia mina au yabo tinjia na ikwazi Mungu ngojo husekuwa hambwiri ekauka uja udungeze twabia wandu wakabwa zifanya ezangu ntwamile kanga bo Mkomori afema shishiyo ko jambeke kajafa utujwa ukarihibi wa isheleye no meki riwambia na ripashi yere ndera ngeda dhahabu yacu mbazana ngora walewa watu ngoja ngina mjamlegera li 10 na mjamlegera li 5 ndegezera li 10 ndera hunde dhahabu ngora li jana yabu warankwide ekamwe demsomo babede banu kamsida nyina mala babano yonro meki abwe nderi sala no beshe yao bomzade amba usomo amba ufanya hazi ngamwishiyo namna usifula yabo kama na mshaisila hiyo mwana wana mshwando biyo mwana wadobi usomo arjo woneka usomo bahindu au kebanula usoma ugambe hawe kebanu mwana mshwabdu mnanyunyi na sumani nkababa wazali wa mmenya swali ngojo zone sabani yoka upuha fami ya kibinadamu upuha ezai namna mro hona wana sura kuja puhe fami ya kishenzi ya mkababa apanga udo ujona uka ngojo yabojo udo chanchenga yabo unde banona mhono wa mulidi au wena mhono wa sharif mhono wa mwadilifu mhono wa ukinaifu na mama biye mzade woyi na mama biye ukana fundi fahari nguhulindo beza wambe wasimsenje utujoja usekuleze Fatiha izo ya ubanga bo watu ufapirizo ngabo watu ufahamu utujoja wale wiyambuda pana salam taka bomana mzaze welo ujuenzi ya idungao godungwe ya hoa utende ya yabo aina masihunga mjoka banundo huyenza godungo nzi yanjema galjo hushukuria riwambele dumo ma alfu salama ngamulindo arumatunda arubane kaburengeze hazizo urambe izo ufikiri na mwabiye nyonyiyo mwamunisifi yobanu wo mwikoni wo mitame uli wo mwana wadobi mwana wadobi mdatini vumbulia mwana wadobi o wandu wakana shomi jia hatu waudu warende hawamezi simwabia nukana besewa na abasanga wadu ngamba buwena kapantesha itwani woleke gon ekefati ngwarongozo bese wadu ngwaza wanjoma batani wa mjusi bano weshe itwa shanyongoha mndia tukula lamba mtaoshe ndajua ndo komyo izimbi ututuka urungeza mnapunjizi mnaingabwe ngwendo wajibere ukama bahera towesha ya mcho ushikaza manyo mashungua haringwa nzo warifungie wandu ngasi Faransa Shaban waina katina eshele ya Dr. Zile Dr. Zile juha unjaru mabatela bo Dr. Zile juha bo Dr. Zile dawena metrala alfu mjaru mabatele ya ulemenguni eketile mba maele banuni huonde urongo weshizungusha urentsonda urongo ya mzazi sharifana mama nuru nasiba wala tionro ele wawezo amba ubozile hato maturisti kwa tukobira wala kwa turi wana bozile entu akiyama gejo uja kabati mruba mjeni ujorenge hazi waifanya wanu bozile ona mdeo nikeria wanda ripuli mshenzi weleshe hitsobo zile utikeba norumana babunjiri yo wandu atatojwa izo baba nuweti kutija wasi bozile ujabanu hale nayi husomo banu hata bozi ezi hazi wazifanya manikezi na unamdeo juha bozile uone mria hunike mapesa ndo ripuli mshenzi weleshe juha onde waone makuro ba hata ngujo usteka juha we mrindi alhamdulillah hilo foma ha wachile badisi na bahati mbisi wa Komori Tindia mwa tsomba Dr. Miujibana ule urongo wandani na Japan dasa bo tinja twasha urobo na mbila omshahara wazile tire tondoremwa ni vertige ndajuka msido hajuka yaru mater nguli waida wala isanga retraite wala kende mumda njomba mumda njomba wala Dr. Zile ukumji saba na mwana dada usefira unda na iyo raka ya iyo ola mfumbuni wala demba soma banu wala kajao wala akaindi Job komode le sibe ba he de shonga utwenda wa ola kati president wa he vice president wa Thompson ila wa he faiza vio za geri neze mu ilex neze tele na zila izo kwani aboti ba yaka inditen ola haka da wa chambre de commerce ya Farat
iyo mduli baindi wallahi kabwana bere treti azile kabwamba 20,000 kabwamba 10,000 kabwamba tiji 5,000 tabaidi kabwamba chao alhamdulillah tonore mani vertige treti ya utami kenge joti busa erwa kuli wa 10,000 ya tiji nasi ba agotomba ashe ya omenjo ongo exagérer quand même nous zilenga abantu husoma abantu ka directeur uka ministre uka jaujao SMS uka ambassadeur aux États-Unis namtsona mbamru mu mnongone bomana bala ngasina problem ngasina mtswela kamtso dena Zimbabwe pomze kunikara likume yabo bamjuhorera lishirine kete kunipulia wana indini abo wenda wali timizizana husitsa ila yarishinda bada ulikeri yali yabona sisando parene bomze nule mbatele yaho abantu jandongo ibangeda kansanu ke wandu walemba maili wanione kama ngamina monjafa kamtira tabaru kunzima mshudo muifanya ni makadri ngani yabo Facebook ngamtuwanzi wana po muna wana furasi mweda morondo wemarabi haya hezet wanoze ngozi vanywa ni Ibrahim Traore na Usman Sonko na hizo pia wanunga sina Facebook ngari waona opia waneze ngozi jira mule mengu ngari ziona opia na mmono wa mabani hanu wala mule mengu wamnikani mapesa wa mimi tune café da mina Sarkozy mimi tido jua Gerald Darmana wala mwanzani wangu miti pareke derse zati mwambiani ya uka afanye komple ila hamseku wanibonze pia ajamu mati na ruwezekana pe hulu alafu abulia ele favalu li détruise inti hatu ti malezi ti msomo ti unono ti maji ti mwenje shanga mwana warenge mvinyo pia watuko niko shababi Al-Imam Ghazali Imam Wahidi kabati fundi ebane mwaza shonga tawaza na ndia tawaza na ziba ntuhanza ni rihwa eswala yaho wandu mile na watende zamina wanaba mtukufu tuolo yabo ustad mwedevu ebane ngosojo na mwangu ha mbuka tunofanya dakandaru ya zingara embabiza sipa puzileje ya pia wandu pia ngwana sala suli baudu nduko tungola ngodo cheta tatata basi ebane mkababa usisweleza hana hizo pia gutwangu hambeni na fumbuni ataje yeta gutonjo mimbari na mutia baswali hari banu nyuma yaraka uswali zaba hanu wallahi ya rabbi amruka ngojoro jaraki achi kari urwa Allahu akbar atija kawana tawaza arohe hawa arohe zavati nguroho mtasima nguroho regle nguroho pia aina balwa zar'a tuchua kabati utundozila tendo uswali tafadhali go hamade zenkundu cheva zuzanzo zipashino nezenkundu ene makundume tafadhali vraiment antina suwiti valoli njia bala lilangamizele kafiri wako engwa budi kazi omjeunu katika kufanya chao omjeunu chao pasibo ikoni adu ya ikoni de usiku de mndu toka wenda mwele bwenjili yo lazali usiku ulemengu wenda pia wambe azali ngulao azalamu ulilia libo wa ikoni yeah mashuja wavumbula obanu ikewa ozyo ya mitami huli mashuja yavumbula obwanti jubanu ikewa zahani labamba mashuja wavumbula obwanti jubanu ikewa shezani apaku na ikoninganyi yabo nyoti pia mwede mvazi wa ama mdufanya zuko kwatele na idini pia doana bide waji waketila na kasketi na mwambeke kamtina nguo bagari jomwereani gono mndu mbaba na mndu mtate dapa mnatiriko wa eli wanungo singania basi gone zifubaki zo hule ola yeye natiriko bre imono fikiri bala ila mibu basi kam tujisitiri marenga nguba akaze kasketi jana sana ndo bazate mtucho bala waere wa 85 yaje azaya baki ebane ngubaki yarende bakomu mumono kahabaki hamulilia no wanabo wa ikoni bo amisa mihudi ebane matu baki yarende bani wafuma shishiyo no kabito zambani ne wa Italy mwana hambe bano ngamazo inditen ngamazo yakatwana ngamazo ino da ufana wenyi woko mbabangu ambe na Romania African mbabangu abe hamvyo ikwamba yemi ali discuter la sina emirate yabo ngamazo inditen no kayo de maendeleo da ashahani hizo ndizo maana haya mabiani ngabo mkitika kanakili yamba hata shiane da somo haono kelefa vale uli nikalisina wakati utso ana vya kati ya idungeende basi kamtina mweji kamtina maji kamtina msomo haina usikunga mchungo urondo wa karibu nanyi wa ulo hifa ngebani kwa mwejo mabekana ngaminyo fikira ndazi bitena boma twi ya shonga ngamduka fikira ndazi bitena bana kambudo mahimida byo mriu basi kanjo ubenya kanyi wanadamu genjani msitahini nyi wandu msaidia wale fa dule katili lino Jimmy wo mdu somwe mamu mtamdio washidi
hamba ole hata wenza hata wadufomu wangu watu kaiti mwe mando azali wala ito lazima ele fulera la twa taki ya to jati ndo ya dagu shobonti wondo ya mba hala tsede enyi mwenda matwashwe ni masoma mrulo nanti ya hule mafundi ya hula zetele ya hule majournalist ya hula le jeshi wa upi ya katina hata mbamazi ya ifanya ekati upashia na usisatana na ule fina upira china to biyami basi dhahara alfasadu fil bar wal bahr jamikana sonti pia leo ikoni pia ngarambao azali oh yeah banu halafungwa mdomo mrenge mjomre mwele gungu anduja mwambe inatabilita ikoni gendo da hobini chau Allah biya hinga mwono hayo wakati watu rais banu mjambe ikoni namjo ikoni wakauja wane rais wa mbeshele marahaba wa mjilu zadeni masikini abenge yabo ngamtimizi watukufu na mjipange haina mru wallahi bilahi eser sengwa ona hararata entiatu belu na usufai jihadi na fatihuna azali waodo alune enti wa fatihuna habari wenda walisaida rusesum waodo waende sawenti yabwe kwa wano wara eze famiza hao ne wakaribu mao wa maîtrise roalo mangaru wanunga zicha basi yabo enti atu ngalirenga usha enti atu ngalirenga ao haukaila katuma tukufanya emanu ibidi fanye ele jeshi aina nduna wangaliendu ekele jeshi ni jeshi la Kiislamu wanadamu ekawa nutiwa shenti watwana wana mapede basi watu ubirilia wanati wa Komori che safara leo kwa naila waishie le kafiri linu litodomba lendelo hibio wanasho hao ezaini ulo na badhahabu ekandizo na mtimbe zisima na sumu na falasikana la mini mziti ya icheleke waja ezentuzinu enu ufanyo mba mtuzi na tahesumu ya mbuhu banga ngwadura masewa banga mshawizo na mwambia na kamtuishi na mtahitangu haina mruboko gupo shahula na tahemba ibe ya renti bana kartina umanida sina mru waja mru haba ngwanzuyo ya endesenti usoni niyo hakayabo katina rugo ya ifana harejei hajangu tweri ulilia utoni kamaje shoja orira hitwa yede chef des armées keja kaza kifu anjia ngutoni menyeleze swala yakaubidi mria njebala yatawaze wanruwa kubaluka njia sisi wanahatuwa ulawa ibidi bake mahkama ibidi angalie yarone se feuille de route ya yalo niyo ya uka wa Komori ngwa tabuku metazinu omwe manda hangutifanya zenne shauti jo kutodo amba 2030 na sikartuona twama ya uka ebani wambia kwanga tukoka na mwaka 2030 wando tona maju atona mwenjo atona msomo aina uskuru watu ngula rohif yabo hulo na kile tukoka na mwaka 2030 avec ce rythme rythme wa ibadi ya ingo fikirikana ngabo dabali tukoka na mwaka 2030 na ina usikungwa tuko parisa mabida kabati maji izomba de kabati mwenje ando watu ngola zindu za congeler hana décongeler hana izo ntibi utia fiti na harumu michi wandu watu go fomo bare ni hapa rezandrabo urengeze mali ujago torenga bazana za mafiti zoba pare yo traçage pare izo dodan pare izo trottoir pare izo ya mapano pare yo menje pare yo polisi ibirilia wandu yo lokatondo kwamba rifanya pare chana fanye mnamtu razike ubaleze mbiono wali mwende tawe mwana hujuzende endabo ndi samruto hamu wa bilibiti shabo wadaza mbese waisa wambaiza wambeka urongo wa garjo zia karna usaidi toy wofatihu nenda bonde semru ya Mungu shabo mtujo wali kwa hindi no ili atijo buli wala labo hafu banugabo ngozinji bokozo mihamba ntimo neseniso e kamba kia abonyi mwaba ngamlinda emergency ujomona niko jomnala niko jomba tivirana na shetani haukezi unozaha nubwa zade ndungo uziti sano jiwamba inde namna zijoka aba na 2030 unozaha nemishia ngejo tsense mhena mnaini baninyi wandu ndungo henda mwe nikwe mvinyo mwe hinano jamwe tse hano finyo manyo inde namna zanyiso zangu zijoka aba na 2030 kwa kile wako zintambilazo ngamjoka ama demikatein ikaba na 2030 ni wandu azade ndungo henda mwe zini ya azali aja wala azali acha ezi unozaha nemishia ngejoke namna hiyo indo mwiso wa hanyu da nyine yazali mwa mdunga hu au kaki kamtuna ambaye yuduka mtuna wa maji kamtuko uvuriso wa bangi ngamdo utante mwata mke namna hiyo
mana ilioji wana ile foto la ibata linoba hata ujoli ona utoka hama e amvio emeni ya ele tuila he mwana wazali ya mwere bese amvio ya batu ini amba batu na korjet indi amvio bese baba he na mwere yani indi yo baba he adungo hula wa irengo ikausa amvio abasa tidi baba ngwa mwere na amvio kwa numbi haru mwini afrikani e abuga mwazo indi tena